namwe nzabaheza inka y'idolari 500. So uyu nguyu bukuru niwe petit frere ngira, zamuhamagara ngo sha irukanke ufate papa, akirukanka. Uyu nguyu ni petit frere wo mwa data wacu neza, ndagushimiye papa kandi wabaye n'umugabo ari kugira ushake nawe urashaje. So nawe nuja gusaka, naja gushaka bukuru nzamuha inka yuzuye kandi naha ngaha ndaguheza arutundi tuntu nguheza kubera imirimo myiza bakoze. Fana yampaye uyu mushiki wanje, uyu mukobwa ni umurundi kazi ariko ni mushiki wanje, mufata cyo kimwe n'uyu nguyu. Uyu nguyu yankurikira irigira kabiri, ndashaje njewe, ndakuze mfite imyaka 40, ndimugira ngo mfite 30, mfite imyaka 40 ndakuze. No kuvuga ko uyu nguyu ankurikira irigira kabiri ariko sinomutandukanya n'uyu. Mama azarwara, uyu nguyu ari mu rugo rwiwe, mama azarwara, yamara kurwara uyu nguyu akama mwinjiza ibitaro kugeza sohotse. Hano nti hari abatwari bari hano twuzuranye, hari abatwari se bakoze imirimo gusumba uyu nguyu? Never. Ntabwo ari ibyo, sibyo. Uyu ni ntwari, nguhaye amadolari 500 mama. Ya mana wo mwijuru bweza umugisha, muhaye n'inka kandi akunda inka, nkugabiye inka kabisa. Ejo uzogenda wamuyigura hariya ibuhonga hariya uyigure kubera imirimo myiza wakoze. Nimelia asubuhi, mchana na jioni, sikujua kwamba Bwana ananisikia. Nikafunga moyo, nikakata tamaa. Ameniona kulia kwangu, kuomboleza kwangu. Ameniona kutaka kwangu, kuomboleza kwangu. Ameniona kuomba kwangu. Shikani ngoma. Ananiona kuomba kwangu, kulalamika kwangu. Komera Imana mashi twarako tuvugana muga mbariki sana. Yes, oya. Izo bambwiye ndabyemeye kabisa. Yambwiye ngo okay. Bwana sifiwe, duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Tuzamura ikiganza tugire gutya. Bwana sifiwe. Tuzamura ikiganza rwose cyane. Tuzamure, wewe uri kuri telefone papa, tuzamure. Yes, tuzamure kabisa. Bwana sifiwe. Mfite amashimwe menshi arenze ibihumbi. Tona toyavuga hano ngo hanyuma dukora izindi gahunda. Bwana sifiwe. Mu magambo makeya ngiye gushima gusa, hanyuma nyuma yo gushima ndirimba gace gatoya, nimara kuririmba gatoya pereze abantu bahora muri practice y'iminsi yose. Naho nkatwe twebwe duhora practice zacu tuzikora ku isaha imwe, naho iyo tubonye akanya. Niyo mpamvu twebwe iriya biragoye cyane, biragoye. Si nkamwe mwebwe muza mwinjira ihuduma mukama muraramo bugaca bukira, twebwe uwo mwanya titwobora.
Bwana sifiwe. Ijambo rya mbere ngiye kubashimira mwebwe mwese abashoboye kunitaba. Bwana sifiwe. Nukuvuga sorry, nukuvuga njewe abari banzi ni bake, ariko abenshi bari banzi cyane ni bake, batari banzi nako. Nageze hano sengera muri Agape baranyakira, bamare kunyakira Soverize hariya kuko ariyo ikanisa umubyeyi byanje ryambatije kuva kera nkiri umwana rishike hariya ndimuka, ariko madame asigara hano. Madame nawe nuwa hano, jewe nduwiriye, kandi byose ni sawa kuvuga ngo umugore ngo yasigaye hano, umugabo ngo aririya, ugashanga bamwe ko barazana ngo siko ngo byagenze gute ngo tibaza bumvikana. Yes, niko kwizana naramubwiye ati mama guma aho ngaho ni igihe gito tukagenda. Bwana sifiwe. Ndashimira Imana ko nababonye mwebwe abo ntara imperutse, hari hasigaye amezi nk'atatu ngire imyaka ine muri Amerika. Ndashimira Imana kongera kubabona musa neza, biri serious, musa neza, muzo mutaramira Imana, dukunda kubumva buri munsi. Iyo tubonye gusa mwebwe tugeze hariya gusa, iyo nshitsemo wanje zana manatsa televiziyo nkamanirukira ku macano ya hano yino nyine ya hano, iyo mfite umwanya muto yankabareba nkanezerwa. Imana ibaheze umugisha kuba mwanyitabye. Ngiye gushimira inshuti yanje Bidagara number 1, Pastor Bidagara. Pastor Bidagara ni inshuti yanje imwe magara. Hari ikintu nakazamubwira ati Bidaga wewe tuza dusenga kandi cyane, tariko nkurusha ikintu kimwe cyo gutanga ikigira 10. Kubera nzantanga ikigira 10 jewe niyo mpamvu dose yanje ziyirukanka vuba. No akazambwira tese no n'abandi bataza batanga ikigira 10, akazambwira ngo ese ngo nabaza Zaina numushikazi twari tubana iri ya ruguru wagize amavunja yakaza yamagenda sinda gutya kumumara. Tese na Zaina nawe agira amasengesho, tese ko yagiye, ariko kubera ama black, ariko tumaze gutandukana ntibari byoroshe. Hanyuma nayo impanga kuza ndamubwira, arantegeka nukuri nari mfite ishengero aho mva hariya, nari kuyikorera hariya kuri Sove, ariko kubera inshuti yanje Bidagara arambwira ndamwumvira. Ndagushimiye papa, thank you so much. Ibyinshi nakohereje amafaranga ndi muri Amerika, tibyagenze neza Yes. Hanyuma nyuma ya Bidagara ngiye gushimira ikanisa rya Dino Agape. Ndashimira umurongozi Reverend Atabaye, ni data bukwe nawe ntiyari kwangira umukwe hano ni data bukwe neza gutya direct. Ndashimira Imana ko yamudugije peta, ubu nyine akaba ari revera, bakaba bameze neza. Ariko yewe kuba revera abantu ari batoya bose bangana nta kintu na kimwe cyiza kibaho. Naho iyo habaye revera w'imyaka ka 50 gutya n'itanu gutya, undi akaba baba bafite amakoda amwe uzugira gutya kajana, ariko gutya Bidagara gutya ikanisa mwamubona ko muteye imbere. Turabashimiye rero ko mwaduhaye ikibanza. God bless you. So irindi abandi ngiye gushimira, ndashimira Josue Ngoma, ni inshuti yanjye. Bwana sifiwe. Ndashimira Jose ko yanyitabye, ni umustar ukomeye cyane. Niko woga tuzu byemera iriya turabizi papa. Ngoma turagushimiye ko wanyitabye, uri inshuti yanjye cyane. N'abandi bashize kuri afishe ntibitaba ba kofi, hanyuma ntibavuga kuri ya n'icyaha. Thank you. Nazangira kandi atanambwiye twamushize kuri afishe, siko kuri gaye. Rero abantu bose ndabashimiye. Nshimiye Revera utubwiriza ijambo ry'Imana, ndagushimiye cyane. Imana guheza umugisha. Ndashimira ko nabonye Pasiteri Willy, ni umubyeyi wacu kabisa muri gospel mukuramya no guhimbaza. Ni umubyeyi wacu kandi Imana ishimwe ko twahuye. Ejo twaravuganye na Josue na Sengoma, ndaza kukuvugaho nawe minute ngahe gira. Nshimira abandi babiri ndirimbe nama ndangiza. Sinjewe nyiri gikorane nzama ndangije twama dutarama bwa mabuce, nimba ari uguca nyine nk'amasaha ngahe dutahe nukuri ya noneho twavuganye ejo na Ngoma, turavuga ko Willy ari hano. Turavuga ati Willy yoreka kuvuga,
mu gikorane cyanje wiriyoreka guhumeka tizokunda. Imana ishimwe rero ko mubonye. Ndashimira Sengoma cyane rwose, turabana muri state yacu uri yaranzi guhera hasi kugeza hejuru, ni inshuti yanje cyane. Ageze no muri Amerika Sengoma yaje kunyakira, yarandamukije, turasengana. Natwe tuzadusenga tugira iwacu turi twobaruta gutya. Iyo duhuye twese amakanisa se na 6 hajya cyangwa 8 atandatu, twobaruta gutya, turi benshi kandi tugira ubumwe bukomeye kubasumba mwebwe hano. Tuzadukora ibikorane tukama duterana twese tugaterana umuriro w'Imana ukaka. Muzoza mugira ubumwe, bya bindi by'amacakubiri byararangiye. Bwana sifiwe. Ndashimira Sengoma yabahuje n'umugore. Bwana sifiwe. Nukuri reka nshimire mako Imana ishimwe ko wabonye umugabo mama. Uriya Sengoma yaragize hafi imyaka 6, right? 6 ni batabonana n'urugo yemwe bitari byoroshye. Yarashitagira ikibazo aburi byangombwa, ariko aje kubibona yamabona ubwene gihugu. Kuriya ntabo mukoraho n'umunyamerika wuzuye. Imana ishimwe rero ko tubanye no mu gikorane. Bwana sifiwe. Ijambo ryankuye muri Amerika rinzana hano no gusura ababyeyi. Ababyeyi banje nabarwayi bamwe bo kugisasiro. No kuvuga ko mama ntaza ava mu nzu ngo agere hanze. Papa nawe nuwaho azasohoka kicara hariya. Noneho mwo kubaza ati se no kubera iki ngiye gushima kandi ari indembe bameze uko nguko. Bwana sifiwe. Mama yararwaye mu bitaro, baramubaga ubwa mbere birananirana, barasubira baramubaga n'umukecuru, barasubira baramubaga ijya gatatu, ariko Imana yo mu ijuru iramukiza. Bwana sifiwe. Baramubaze inda irabyimba tugira ngo birarangiye, baza bantelefona bakambwira ngo byarangiye. Ndababwira ati nimba byarangiye nta kibazo, tuzohurira mu ijuru. Ndabizeye ko bizeye Imana, ariko nshimira Imana ko mama ubu nyine ameze neza, ari mu nzu yambonye, bakanezerwa cyane. Imana ihimbazwe. Bwana sifiwe. Kureba ababyeyi banje kaza nkava muri Amerika nkabareba ari intumbi, jewe muri njewe naravuze ko ntobikora, ahubwo ngomba kuza nkababona bakambwira ijambo, bakamfata mu mutwe, bakansengera, bakanyuturiraho umugisha, nerekerayo bapfa n'ubundi rogaruka nta kibazo. Umugisha ukomeye cyane nukurambikwaho n'ababyeyi hanyuma bakitaba Imana. Bwana sifiwe. Naho gutelefona gusa uko bakaza bantelefona nasanze bikomeye. Bwana sifiwe. Reka ntambutse mushiki wanje Samaza Dodo, come on bofu, ni muze hano kabisa. Na bukuru nimba ari hano, yes. Nimwihute papa, nimwihute ducunguze uburyo mwete. Yes. Baki haye baza. Namwe murahumeka mama, murahumeka muvuge kabisa ni cyanyu nta kibazo. Yeah. So no kuvuga ndashimira Imana yampaye uyu mushiki wanje. Uyu mukobwa ni umurondikazi, ariko ni mushiki wanje, mufata cyo kimwe n'uyu nguyu. Uyu nguyu yankurikira irigira kabiri. Ndashaje njewe, ndakuze, mfite imyaka 40, ndimugira ngo mfite 30, mfite imyaka 40 ndakuze. No kuvuga ko uyu nguyu ankurikira irigira kabiri, ariko sinomutandukanya n'uyu. Mama azarwara, uyu nguyu ari mu rugo rwiwe. Mama azarwara, yamara kurwara uyu nguyu akama mwinjiza ibitaro kugeza asohotse. Hano nti hari abatwari, tabatwari bari hano twuzuranye. Hari abatwari se bakoze imirimo gusumba uyu nguyu? Never. Ntabwo ari ibyo, sibyo. Uyu ni ntwari, nguhaye $500 mama. Ya, Imana yo mu ijuru bweze umugisha. Muhaye n'inka, kandi akunda inka, nkugabiye inka kabisa. Ejo uzogenda wamuyigura hariya ibuhonga hariya uyigure kubera imirimo myiza wakoze. So shimira Imana kuba Samaza sino bunico no muvugaho. Yarasigaye wenyine, sorry, mare gusigara wenyine. Twese tubahanze abana ba papa,
tuba hanze turi bane nawe wa gatanu asigarana urugo, ababyeyi bamerewe nabi, ewani bazamubyutsa ijoro n'igitondo, papa yahwereye, akabyuka akaja kumurongomeza ifanta agasubira agahembuka. Niko ababyeyi banje babayeho. Uwo reba ababyeyi banje kabiri, wowe kwamugira ubwo. Ariko ndashimira Imana ko wabaye intwari kazi, kandi ko wakoze ibidashikirwa bizo njewe ndashobora gukora. Hanyuma na bofu, nshimira bofu cyane. Uyu nguyu iwe sinka ntabwo ari muramu wanje, ahubwo ni petit frère wanje. No kuba ko azagenda atitaye ngo papa ni sebukwe, akamuhagurusa, akamufata, akamwinjiza imodokari, akamujana kwa muganga. Bwana sifiwe, atitaye ku bintu. Rero ibyo mwakoze ndabizirikana. Imana yo mwijuru baheze umugisha, namwe nzabaheza inka y'idolari 500. So uyu nguyu bukuru niwo petit frère ngira, zamuhamagara ngo sha irukanke ufate papa, akirukanga. Uyu nguyu ni petit frère wo mwa data wacu neza. Ndagushimiye papa, kandi wabaye n'umugabo ari kugira ushake, nawe urashaje. So nawe nuja gusaka, naja gushaka bukuru, nzamuha inka yuzuye, kandi naha ngaha ndaguheza ari utundi tuntu nguheza kubera imirimo myiza wakoze. So hanyuma siko kwiza yeme, tuzamura ikiganza, turi mu mashigwe nta kibazo. Irindi jambo rikomeye risumba ibindi byose, shimbi Imana yampinduriye amateka. Ariko yeme, Imana ni umugenga w'ibihe. Imana ntizireba nkabidagara, Imana ntizireba kabisa. Imana ntabwo izireba nk'umuntu. Imana hari ukuntu uzibigenza, muntegera ijambo ngiye kuvuga. Imana hari ukuntu uzibigenza, yamara kubigenza igahindura gutya umutozo wayo. Naravuze ngo iyo tutaje kuja muri Amerika, ababyeyi baba barapfuye rugikubita. Amafaranga dusohora amafaranga arenze, kuko baba ku miti buri munsi, buri papa atamwoye umuti, no kuvuga ko arapfa. Twakaza tumutumira imiti ya $500, $500 ikaziva muri Kenya, ikazanwa n'indege kugira ngo abeho. Bwana sifiwe. Shima Imana yaduhinduriye amateka. Imana yanjanye muri Amerika, Imana ihimbazwa. Zankora namara gukora, papa ntiyokorora avuga ngo he. Iyo avuze ngo he, sana mandunga ifaranga directement, kandi uko n'ukuri kw'Imana. Ari bamwe baza bashika umubyeyi we ya telefona, kandi namwe ababyeyi murabafite hano, mufite abana hanze, mwa telefona kaza yamakomeza kigira nabi, uwo muzoza mubavumira kugahera. Hakika ya mukanda bafite kuri iyi faranga, siba ziri kuri konti, ariko bakagira umutima wo kutazirekura, kandi haba mabiri. Ariko nshima Imana yadukoreye bikomeye. Imana ikanjana muri Amerika, kaba mvuza papa ataburiza icajya, atabuza ico yambara, bimeze neza. Imana ihimbazwe. Narimba hano mwijabe, anga mwijabe mu kazu ka shambure zibiri, naye mzara mfite abana 3. Noneho ngavuga nakaze nkorera hariya kwa Siyoni, nagenda ngapagasa nkazana 10,000, ariko byanze. None ndavuga ati Imana, ko abana banje babakura, kandi ntari nkaba komiseri hariya cyangwa ba Erike. Imana none nta kintu mafite kuri konti, none aba bana banje bazika. Ariko ubwira Imana, Imana hari ijambo wabwiye Kashinga, kandi uko muzi Kashinga, muzamumva Kashinga. Kashinga yarampanuriye ndumwana mutoya, naye ndirimba muri korari mutoya cyane. Arambwira ngo wewe ndakubonye, ngo muragiye mu mujangwe n'ikinyunda, mushitsa ahantu kandi uragiye ushitsiri, tukoze n'imirimo y'Imana, mubaye umukozi w'Imana ukomeye. Bwana sifiwe. Nageze muri Amerika, Imana ikomeza kunyagurira imbago, zangenda nzenguruka ama state, zangenda za Canada, uvuga ubutumwa ntagiye kuramukanya. Bwana sifiwe. Rero ndashimira abantu bose. Hanyuma sama muvuge amagambo makeya, sibyo? Wowe vuga amagambo makeya utarondogoye, hanyuma abandi bama bicaragira ndirimbe ndagira mukumbuye y'ijwi, sibyo? Mukumbuye kunyumva, alright? Yes, thank you. Hallelujah. Imana ishimwe. Twese no gushima Imana kubw'amashimwe, kubw'ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Imana ishimwe. Twese no gushima Imana ku byakoze, niko twari tuvuze.
Icyambere turashima Imana abantu batwitavye kuri uyu munsi mukaba mwabashije kwitaba kino gitaramo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana kuba duhagaze uyu munsi. Ni nk'Imana yabiteguye, ntitubona ko wenda byaciye muri donation, ariko n'Imana yabikoze. Turashima Imana guhagarara kuri uyu munsi, kongera kumubona n'ibyishimo byinshi mu mitima yacu, twabona ko twobivuga, ariko Imana yabikoze ikamurinda ikamushitsana amahoro. Imana ishimwe. Tutarondogoye turi mu mashimwe yo gushima ku bw'ababyeyi bacu kuba bakiriho. Mama yaragwaye agera kure, afatwa n'indwara imutunguye, yari asanzwe agwaye nyine bisanzwe, ariko noneho iyo bimufata turavangwa agiye kugenda, ariko turashima Imana yabanye nawe. Yaragwaye agifata ubwo mpamagara no muri umuna wanje ambwira ati mama aragwaye, ihute turebe uko tubigenza. Ndashima Imana yabikoze, akaza yihuta tukamujana muri semiseka. Byari bigoye, byari biteye ubwoba kubona ukuntu angana imyaka ye, kuja muri bloke inshuro zitatu bakamubaga bikanga agasubirayo, ariko ndashima Imana yamukuye muri bloke. Imana ishimwe. Ndashima abavandimwe banje donation n'abandi bavukana bakoze imirimo ikomeye kugira ngo ababyeyi banje bageze amagengo bakiriho. Papa yakoze ibintu byinshi bikomeye, yayoboye abantu, ni pasiteri wakoreye Imana. Noneho hari igihe kimwe nigeze nkavuga ndabatse Imana ko papa yakoreye Imana, ni pasiteri Imana yake nta kintu na kimwe yakoze, na mama nuko, ni kubera iki wemeye kubagwara. Ariko ndashima Imana ko ubu nyine bariho. Imana ishimwe. Ndashimira abantu badusuye muri semiseka, harimo mama Evane, ni umuntu mwiza Kado ari kumwe na Kamariza. Mana yanje baradusuye, ntibakaza bava ku bitaro, buri mwanya bangeragaho, rimwe akazana n'abandi babana mu ikanisa bakampa amafaranga. Imirimo mwakoze ndayizirikana, nari navuze ngo nituzana nzobashimira. Banitayeho gushoboka kose, bamba hafi, sinabanje nyine batugirira neza. Imana ibaho umugisha. Ndashimira Imana ku bwa Doriane, yakoze bikomeye bitangaje. Imana yakoze ibikomeye, nkiriza ababyeyi ubu nibariho. Uko biri kose turashima Imana, nubwo bigoye, nubwo ko bameze kose ko habaye, ariko ndashima Imana kuba bakiriho, Imana kuba yarabazuye ikabikora. Imana ishimwe. Amen. Yes, Imana yo mu ijuru baheze umugisha, mukome amashyi menshi. Hallelujah. Ziringira Yesu, Yesu nshuti yanjye nizeye. Ziringira Yesu, Yesu nshuti yanjye nizeye. Ziringira Yesu, Yesu nshuti yanjye nizeye. Kandi sinzagira ubwoba, nisunze umukiza ukomeye. Ziringira Yesu, Yesu nshuti yanjye nizeye. Kandi sinzagira ubwoba, nisunze umukiza ukomeye. Nisunze umukiza ukomeye. Nisunze umukiza ukomeye. Turirimba uko gusa. Nisunze umukiza ukomeye. Nisunze umukiza ukomeye. Nuko muririmba gusa. Nisunze umukiza ukomeye. Nisunze umukiza ukomeye. Hallelujah. Tabihe byantandukanya nayo. Tabihe byantandukanya nayo. Ibyo ni tabibi bizanisha ibyiza.
nge sibyo nifuza ahubwo n'iby'umuremya nifuzaho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiye ibyiza kuri nge sibyo nifuza ahubwo n'iby'umuremya nifuzaho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo ayiwe ibyiza byiza kuri nge nifuza ahubwo n'iby'umuremya nifuzaho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo byose. Haleluya! Shiramo agasebeni ndangize papa none uzamuriye ingoma yo cyo muturusha muri Amerika ni ukwensitara bino byo twebwe muzamuririmba ukaza wamwumvirije uko riragenda nkiriya n'abantu nyine baba bari ahantu nyine batabyigiye danyu ukora ibitangaza. Thank you papa Mana ubu nyine yamuhaye imodokari Mana yo mu ijuru heza mu mezi gahe papa kandi nimuze tuba ko twiterera ntimwifata abangaba se ni bakeya mite ngwino sha ngwino kamu tukiririmba turirimba ameniona Yesu. Yes, ameniona Yesu. Nimelia asubuhi mchana na jioni, sikujua kama Bwana ananiona kabisa. Yeah, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona, ameniona, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona Yesu, tiririri, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona, ameniona Yesu, asubuhi, mchana na jioni, sikujua kwamba Bwana ananisikia. Nikafunga nikaomba yo, nikakata tamaa. Ameniona, ameniona. Nimelia asubuhi, mchana na jioni, sikujua kwamba Bwana ananisikia. Nikafunga nikaomba yo, nikakata tamaa. Ameniona, ameniona. Kulia kwangu, kuomboleza kwangu, ameniona, ameniona. Kutaka kwangu, kuomboleza kwangu,
cyavu n'iki kiguteye kuririmba ugaturagara utera hejuru ku muntu uvuye ibwami kugabana yewe mwana wo ku cyavu n'iki kiguteye kuririmba ugaturagara utera hejuru uvuye ibwami kugabana benshi baribaza bati mbega ni wowe icyakora bakuziho turabyemeza nyamuneka tubwire bidugukozeho azaguhindurira ubuzima ko tuziko utuye i Lodebari ese burya naho hari indirimbo ibyishimo ubikuye he tubwire ayiwe ibyishimo mbona ubikuye he tubwire ayiwe ibyishimo mbona ubikuye he tubwire amakuru nahuye n'umuganga w'ibihe Yesu uruko abigeza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye birasesekaye nahuye n'umuganga w'ibihe Yesu uruko abigeza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye birasesekaye igikombe cyanjye igikombe cyanjye kirasesekaye igikombe cyanjye kirasesekaye igikombe cyanjye kirasesekaye igikombe cyanjye Hallelujah.